Horas. Selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima injalohita rigapan sigano pari bata, pasadahita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa namin na marhabang senokri atas. Terima kasih apa puji-pujian may sombah konur nami hubamu. Bani pangidopimu huban nami, membainboyhan nami ibagas malas niur bani panurang soboton, mamukah perguluhan nami marhite hatamu. Asih torang iham urapa pikiran nami, asih saganjang niarion, ibagas hatamuhan nami mandalani guluh nami sigano pari. Amen. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, malah suhur boy sisihan nami use na siyam, bani panorang sugot niarion, marhitehon ni rigapan sigano pari bata, sadarion Selasa tanggal 12 Oktober 2021 aima natar surat bani buku Rom bindu 12 ayat 10 sia nama katahon nasyam nahina holongan ulang mana syam membalas tapi pada senasyam meringisin bani nebata aitar surat do bakkudo pambalason ahu pe membalaskon nini Tuhanin. Kita gadupan nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus jape nasyam marianan bani panorang on marhitihon nirigapan siganup ari ibu bay hata ni nebatahi tabahasa hata ni nebata laho patugahkon, pasingatkon hita pasal tanggung jawab hakaristenonta adong tolu tene tujuan ni naparlobe sonahado hita dopak nebata napaduahon sona perguluhanta secara pribadi janah napatuluhon sona hita ubani hasomanta colma. Ay maase marhitekon ni namasa ibagas pergulukan ni Kuria Romba ni panorang ijia namandopakon pangayakayakon mangundopakon panrisaon humbani kaisar Rom halani haporsayaon ni Sidea totu patubuhkon marah patubuhkon borit niuhur bahkan ratene membain sidia gabe emosi agepe langadong na masambor agepe langadong na jahat ibahin sidia dopak kaisar Rom bani panorang ijia tapi halani haporsayon ni sidea ihagigihon do sidea anggo hubamu atape hubataon mamasa sonai ahama na terjadi ibagas derita totu naparlobe sahali halani marah ni hita halani emosi ni hita sihol matene nini uhurta laho membalas. Nah ijon ma bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ipasingat hata nine batahi ta bahasa anggo ibagas perguluhan ta sigano pare ijuk depak konhita atape ijupah konhita paharana sarupa songon na alami ni hala Kristen na iromba ni panorang ay ipasingat kubata marhitehon ni hata na lamlam ase ulang ma adong uhur sihol membalas natotu bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ase ulang salah mangarusi hita totu anggo adong nalang madeyer idopak kon hita ibagas guluh taon ay derando hape ni hita sip dasa ay derando hape ni hita lang membalas subani halak na doma membahen nalang madeyer ay hubata totu marlegan do ay tene pakon anggo adong hajahaton itong ahtongan ni negara taon hadir ma negara hadir ma pihak
kepolisian misalnya laho menumpas atau laho pasalosehon hajahaton ai marbeda tumangdo ai de memang dom magabe tugas pakon tanggung jawab ni negara laho pasalosehon hajahaton itongah-tongah ni parguluhanta. Tapi marbeda do anggo hita do na mandoppa kon nalang madear atap hita mandoppa kon na jahat humbani musuhta janah hita sihol membalas kon hajahaton ai marhitikon ni motivasi apa tujuan ase idoppa kon atap ialami halak na mambahin na jahat ai hubatta sonah burit niur neap kon hita Bapay nang nyolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus ijon ma ipasingat hata ni nebata bahasa langdong hakta laho mambalas kon ai mase onjolanta ai ma sonaha Kristus sangga musuh ni opehita sangga ibagas dosa opehita sangga gabe imbang ni nebata opehita halani pardosaonta tapi roh do nebata tapi ipatalar Kristus do hubata marhitekon ni idop ni hurni gabe iidopi do hita sangga gabe imbang ni opehita halani pardosaonta natotu ijon manok kanayay ase isobut hubata padas na siyam maringisin bani nebata artini ay aguman ringis kita halay nalang madear idopak kon hita humbani halak nalegan anggo idopak kon hita nalang madear gabi patubuh kon marah bahkan emosi hita ibagas dirita halani parlahon ni nalang madear dopak kita bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus cara natang sidiaran bata aima ase ulang ipadas kita ringis taai hubani halak na membahen menringis kita tapi padas kita ma ringis taai hubani naibata mase ase ibagas horja na sisonayay ibagas sangga na ipadas kita ringis taai hubani naibata ijay mahapeni hita ipatalar hita bahasa na marhorja ibagas dirita aima idop niukur ni Kristus na domma ijalo hita sangga mardosa opehita artini ay sangga iparuti hita pambalason humbani horja hajahaton na ibahen halak nalegan hubata na patubuh kon marah na patubuh kon emosi na patubuh kon siol membalas bata ijay mahapeni hita pataridakon ibagas dirita bagalando hata ni nebata marhorja ibagas dirita marimbang ringis na manguasai dirita ay maase hata ni nebata ape pasingat kon hubata baku do pambalason ahu pe mambalaskon nini Tuhan in artini ay sangga iparuti hita mapambalason sa sitong ni hita lang pitah halani sihol hita parutihon horja ay tapi halani dingat kita tetap bani hata ni nebata ay maase porini PHP ni ahane do pakon hita nalang madear ibagas 10 taon porini sihol pe hita mambalaskon bani halak nadop mambahen borit uhurta dingat kita ma bere hita ma panorang bere hita ma kesempatan ase nebatama mambalaskon ay anggo doma nebata mambalaskon borit ni hurta hubani musuta na mararti do humani ay nebatama homa mambalaskon na madear na ibahenta hubani halak nalegan sonay magulo taon gop ibagas buah na madear halani nebatama na manggoki 10 taon marhitehon ni horja na madear
Amin. Martonggo mahita. Terima kasih may sombakon uhur nami bamu Tuhan. Bani bagal ni hidup ni hurmu. Nado patotapkon pikiran sona ege paruhuran nami. Ase porini adong hidup pak kon hanami. Nalang madear ibagas pergulukan nami. Horja nama sambor. Naboy patubuh kon marah pakon emosi ban nami. Yondos kon hanami mahubamuin. Ase hama na mambalas kon. Jana hama tongon na mangguki uhur dame ban nami. Ibagas perguluhan nami. Asiboy tongon Tuhan. Ibagas malas niuhur. Apa ibagas pangidopimu mahanami. Mandalani guluh nami sona agitong jawab nami. Sa ganjang ngedon. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalohama nami rapakon tonggo namion. Amin. Oras mabata ganupan Bapak Inang. Selamat marhorja mau bata. Shalom.